Muvoma ya rubanda iharanira Repubulika na Demokarasi MRD Washington kuri 22 Gicurasi 2025 kuri nyakubahwa Filippo Grandi umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR i Geneve mu Busuwisi. Impamvu gutabariza impunzi z'Abanyarwanda n'abaturage b'Abahutu ba Kongo bari mu kaga mu gusubizwa ku ngufu mu Rwanda. Nyakubahwa muyobozi, Muvoma ya rubanda iharanira Repubulika na Demokarasi MRD izinduwe no kubagezaho ibyago bikomeye byugarije impunzi z'Abanyarwanda ziri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi ya Goma na Bukavu yigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda RDF zishe umutwe w'iterabwoba wa M23. Iyo baruwa ije ikurikira iyo twandikiye umunyamabanga mukuru w'abibumbye ku wa 14 Gashyantare 2025 aho twari twagaragaje impungenge zishingiye ku ihohoterwa rikorerwa impunzi z'Abanyarwanda, cyane cyane rishingiye ku butegetsi bw'igitugu bwa Kigali buyobowe na Perezida Paul Kagame. Ibiri kuba muri kino gihe bigaragaza ko impungenge twari dufite zari zifite ishingiro. Ubu isi yose iri kureba ibikorwa byo gusubiza impunzi ku ngufu mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu izi mpunzi zahunze kubera itotezwa zakorerwaga. Ibi bikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, cyane cyane ingingo ya 33 y'amasezerano ya Geneve yakozwe mu mwaka w'1951. Iyi ngingo ikabibuza gusubiza impunzi mu gihugu zahunze aho ubuzima cyangwa umutekano wazo bishobora kujya mu kangaratete, principe de non refoulement. Ikibabaje kurushaho nuko ibikorwa biri gukorwa n'abakozi b'ishami rya HCR rikorera mu mujyi wa Goma, aho byagaragaye ko abo bakozi bari mu bikorwa byo kohereza impunzi ku ngufu mu Rwanda. Izo mpunzi z'Abanyarwanda mu bwoko bw'Abahutu ziri gusubizwa mu Rwanda ku ngufu ziri kumwe n'abaturage b'Abakongo bakomoka mu bwoko bw'Abahutu ndetse n'abo mu yandi moko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage rero barimo kunyagwa imitungo yabo no guhohoterwa n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'ingabo za RDF. Amashusho n'inkuru zitangazwa n'itangazamakuru ndetse n'abaturage ku giti cyabo byerekana ko abarwanyi ba M23 RDF barimo kwamburiza impunzi ibyangombwa byabo bibaranga bahawe na leta ya Kongo bakabitwika. Turibaza tuti ninde wababwiye ko bafite ububasha bwo kwambura abaturage ubwenegihugu bwabo? Ese koko abo basaza, abagore n'abana bagaragara muri aya mashusho ni abarwanyi ba FDLR? Nyakubahwa, turasaba gukurikirana ikibazo cy'abagabo benshi b'impunzi baburiwe irengero. Bamwe muri izo mpunzi z'abagabo bari kumwe n'abagore n'abana ubwo basubizwaga ku ngufu mu Rwanda, ariko izo mpunzi zageze mu Rwanda abagabo batakigaragara. Turimo twibaza aho izo mpunzi z'abagabo zagiye. Ibi byose ni ingaruka z'igitugu kuri bamwe mu bayobozi b'u Rwanda n'imitwe yitwaje intwaro nka M23 bamaze imyaka irenga 30 barigize indakoreka. Perezida Paul Kagame n'ingabo ze za RDF yise kiringi machine bahawe rugari mu guhiga no kwica impunzi z'Abanyarwanda aho ziri hose. Ibikorwa by'urugomo koko bizakomeza kureberwa kugeza ryari? Twibutse ko raporo ya mapping report yasohotse mu Kwakira 2010 n'impuguke za Loni yagaragaje ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe ku butaka bwa Kongo bishoboka kwitwa genocide mu gihe byemejwe n'urukiko rubufitiye ububasha. Iyi raporo imaze imyaka irenga 15 iri mu bubiko bw'umuryango w'abibumbye. Uko imyaka ihita ni kubwicanye n'ibikorwa by'urugomo bikorerwa impunzi z'Abanyarwanda n'abaturage ba Kongo batifuzwa muri Burasirazuba bwa Kongo bigenda byigaragaza noneho kurushaho. Nyakubahwa, Muvoma ya rubanda iharanira Repubulika na Demokarasi MRD ikabisaba ibi bikurikira: icya mbere, kugira icyo mikora vuba na bwangu kugira ngo ubwicanyi buhagarare. Icya kabiri, kurengera ubuzima bw'amagana y'impunzi z'Abanyarwanda zikiri muri Kongo zatereranywe n'amahanga. Icya gatatu, kugeza no gukurikirana mu butabera abakoze ibi byaha byibasiye inyoko muntu kugira ngo babiryozwe. Naho icya kane, kugenzura no gukurikirana ubuzima bw'impunzi zasubijwe ku ngufu mu gihugu. Mu gihe tegereje icyo muzakora, tubashimiye byimazeyo uburyo muzakira iyi mpuruza yacu mubikoze mu bubasha mufite bwo kurengera uburenganzira bwa muntu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga.
tubaye tubashimiye kandi tubifuriza imirimo myiza. Bikorewe Washington tariki 22 Gicurasi 2025, Madame Revera Christine Coleman, umuyobozi wa MRD. Kopi y'ibaruwa ikaba imenyeshejwe Bwana Antonio Guterres, umunyabanga mukuru wa ONU, Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, umunyabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Iburaya Union Européenne, umunyabanga mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Union Africaine, Bwana Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, Madame Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, umuyobozi wa Human Rights Watch ndetse n'umuyobozi wa Amnesty International.